tua le nei mati luas fulfa luafe luas fulu I Seattle. O lea ua te anei le tasi le auli. Ia mai o le ofisa tu tonu le nei o le tātou tu malo. A watu ai le whatalofa tele le mamalu o le komiti whafoe. Le tu malo fono a Samoa I Amerika. Sunga le sui taitai, le sunga le whailautusi, whapea le teutupe o le tātou tu malo. O te whatalofa atu fo I le mamalu ma le paia o le laulau fono a toia ina o le tu malo. Ia tātou pūlenga fia I Amerika atoa. Whatalofa atu fo I le whaafongaanga, whaafengainga, ma o lātou whalitua. Ia whapea le silia I le fitus fulu e kalesia le tātou tu malo wa iai nei. Malo soifua, tai au manuia o tātou waulia mai le alofa, ma le anga le lei o le atua I le nei aso. Aua o wasi asi atu I le nei aso I outou maota malawa whapea e kalesia ona o nisi o mea tā ua e o te manatu wa tau o nautou silafia. Ai mai se ai le upu a le atua. O le memo mua, whataita inga I le stete lea Washingtoni. E iai e kale sia tātou o lo tau mawhai pēa e create I to tonu a inga le worship experience o le falsa. A le mea lau o maita wina ona o le live ma record le tele o auto sauninga I lunga o le Facebook. Ia po isi fo I technology SS. Ua expose ai tātou I le violatinga o aia inga o orders ia e maise ale lockdown orders ma le shelter in place orders. Ona wa whelata I tele tangata o lo whaia sauninga. Whelata I tele tangata o team o lo pesea ia. Pei o le mea nai alai o na whautuaina tātou e kalesia. E mānaia le focus o tātou mea uma I le aso lea I le upu. I le upu o le atua a o le worship ia ta oto e whaie a inga. Pei o le whautuanga na ma le tātou ofisa ina ia awa ai nei tūla I maini whawhita uli muli ina ua violate tātou le vālea e ono futu o le isi. E tā ua tele lo tātou usi usta ia o tātou tūla fono ua iai nei. Me le whaamanatu atuai ia tātou counties uma ma stete uma ua ora le mea lea o le lockdown po le shelter in place. Ina ia whaautangia le mea na e iai liko consequences o lo tau mawhai I mātou o taitai o le tātou tū mālo e vau ia. Awa o lea e maua uma mea na I lunga o recording ma le Facebook, ma mea uma pe whau le YouTube. So wele ai lase alo whanga o tātou, pe a o inali ali mai mea nā I se taimi muli. Pe o le anganga le nā e whau tua atuai. E ta taua o na maintain le mea lea o ta ua nei o le social distancing ina ia meet le lei requirement. O lona lua, mo tātou e kale sia uma o loo iai mortgage I whaalapot potonga le Assemblies of God, po o lenders ale Assemblies of God. O lea na outala noa na nei le tae au I le tele o lenders. Ia ma o loo ngā lulue nei lenders e pei o le AG Financial maisi lenders ale Assemblies of God a ia e kau compile ia ni fesoasoani mo tātou e kale sia o loo iai mo kesi lenders ia tātou. Ai te I walu le nei mea pe fia tausanga e alu ai. O le mea la lea, o le whamatalanga lea ua o mai I le tātou ofisa le tū malo le tai au le nei. E iai plans la ua tā pena e tātou lenders. Lenders a ia le Assemblies of God lea o te talanoa atu ai. E mānei ala whape iai sau mortgage o lau property po le falsa, le property le kalesia I le AG Financial po le CEP. E mānaia le tango le whaife au e call sa o a le vaenga le nā I masina taitasi.
tusa o fesoasoani ia ua logo mai ai le tatou ofisa I mo kesi ia e fesoasoani o masina ma fai le a fo'i le tapenapenaga a lenders ia e fuafua I le need e leai se general agreement o le mea lea ae ese uma case o le mea la lea o te whaailoa atua I whaawhiangaiga o lo ia latou mo kesi I lenders al Assemblies of God ina ia mataala and be on top o mea ia call lenders ia ma whaailoa I le situation ta pena lipoti ia fesili mai le lender ia alai ai le lipoti avatu ia whaamaunia ai ia ua te le a whaina o le income o le lotu ia ona o le tūlanga ua tūlai mai ai nei. Lona tolu le tātou pulenga o loo iei pēr nisi o loo tū fesili le tātou I tū malo lo iei pēr nisi o tau o loo fesili mai le ofisa o le mafutanga I Samoa. Ia o le tūlanga le iai o le a mauti noa I le masina o me. O le masina o me le tausanga nei o le a fono ai au mataitai o matanga luenga taitasi ale lalolangi ia ma fai ai loa se fai unga e tu mau mo le nei tausanga pe o pe le o pe tolo po le alava ai le masina o me ilo na vai asolo na lua o le a mautu ai le na fai unga ia ona fai loa atu fo ilea I le mamalu ma le paia o le tātou tu malo I lunga o le tātou website. O lo whainga luanga nei le sunga ia Matthew Taumua I le website al tātou e kalesia ia ma o loo ma fesota ia I le tele o vaiaso mai o loo iai lunga o le tātou website the most current information e whaatau I mea ia mai o loo tau mwhai fo e transfer le information ana e tasi I le website ale fellowshipia le lalolangi ina ia o tātou fesota I lava. Mo lo tau sila fia le tātou tū malo tatalo mo le ekalesia le a tātou e tasi o lo I Arkansas e tolu se fulu wha tangata o le au lotu le na ua infected. Ua confirm e positive uma e tolu se fulu wha tangata lotu le ekalesia e tasi. Mo lo tau sila fia foi o le outbreak lea na tupu I South Korea na tupu I tonu o le ekalesia. O le mea la lea ia whautauta I e tātou ekalesia ina ia o tau sila fia le natu langa e tā ua tele lo tātou usi usta ia o orders o lo au mai o tātou taitai o le atu no. A whapea lava iei nisi mea e te tau o na sila fia e tātou ia o le ato e tau mawhai atu fōi se whasalalaunga whape nei matu I lunga o le tātou website a walo tau sila fia ina ia o tātou whesotai pea e ui lava ina ua tātou leto e mafuta I falsa ia ai awa lava ne I whasa se ina se isi e o whea lava e iai tātou e le tāu fia ai le kalesia o lo tatala pea le kalesia ia mai ele manai o le mele wa iai nei tu sa o le wa tātou toi fo ia I le mea na iai le ulua I kalesia I le tusi a ngaruenga a whai e tau te sila I le Acts 2 journey na a matale ekalesia I home po house churches ia lewa toi whafo ia I tātou e manai a fo I se I o tātou toi manatua ai o le amatanga leo le ekalesia e le o le tumu fatasi le metasi ia ai o le taimi e loa ai pe whape I le level o tātou whatuatua pe mawhaina e vivi I tō tasi ana o le moa o lou lava mota o le au ngale na o mea whape nei o le mea lea le tātou tū malo ia aua le loto vai aua le whememe ai e whememe ai le lalolangi a wai le aiso lātou whamoe moe a o ema wai ai lo tātou whamoe moe o upu fo e le apostolo Paulo na whai e kalesia whai mai pe oti pe ola I tātou o I tātou lava o tangata o le atua aua lale atua tuvale aua le popole aua le whememe ai ia ai ia taula lo tau whatuatua ma lo tātou talitonu I le li o Yesu Keriso ia a se tala no atu le nei vaenga o le aso mai le headquarter o le tātou district I Seattle
a whapea lava iai nisi mea o na tūlai mai ia o le a tātou so tai lava I lunga o le website le tūmalo I se recording whape nei. Mai a maua matiuli ma le headquarter I Seattle le sunga le whailautusi ia Matt ma le faltua ia Folo ma tau te moli atu alofa anga I pulenga taitasi le mamalu I toia ina ia maise o whawhiangainga ma tātou e kalesia fia I te tonu o Amerika ia whasoifuaina le nei a ouli ia iate au tau le file mu ma le alofa tūnoa o le lio Yesu o na olona lava suafa pa ia soifua.